Okay, do you know the problem is matatu yo nego mitangatha no NTSA na oto neta magurukire mako higa marwa ma bathi sako ngima na tukuga bathi imwe kana dereva ucio irresponsible riu rimwe wira uyu witu ni urarituha tondu gukahanda ngathe bathi iyo sako yo kuhingo yothe mago strike license cia sako yothe koguo ni mabati ku review akorwo hena indiscipline cases tondu akorwo matatu ni yakigutha mundu ri wakihinga matatu borithi manyita matatu iyo kana dereva ucio kana personal car dereva ucio you know so ndeciria uyu ni akwenda tutumire either borithi kana Dr. Adrian niwe wa bathi ici nigetha arore kana mako discipline the bus and the driver no nduke miona ni ukurakara tuona maundu maingi muno nigetha muona twaguruka na gukunja mugatumagiriria riu ndi ha ndirarigwa atiriri fine ni yoka ni wa miona very true ndamitangatha makuoya matatu ciothe na ni urupio na dereva we hau na ni urona ni warekondwo na ni sako kwanza ya matatu cia ndoitu agikuyu-ini no ri itwarite ciana na we hau uraigua tukihora ciana na ni urerwo our watoto they are having sex in the car ongelesha kama mtu mkubwa riu ona ndatumirwo ndirarigwa atiriri riu ri ndingenda kuga ni makihingirwo the tondu ti othe tugu paralyze touts matauma ho dereva matauma ho ngari ici ni gukombo ikombetwo mwene otauma ho ena maroni atahwo we also need the drivers please ona inywe mwe be responsible uvati gukorwo urugametie ngari ukara ikarugamira borithi na ukauga meitu ino ndakuwa ino iciti ciana ino ni meitu ino they are having sex in the car toru ndirametangatha no ngai no gugutuhe uge ni tukumenya no dereva no nginya a discipline tondu ni akumenya gore kurathie na uria wa record ni amwira na amurutira middle finger